Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин Doni KG каналыбыздын катталуучулары, түп көрөрмандары, мал чарба көрөрмандары, амансыздарбы? Бүгүн 6 февраль 2026 жыл, күнгө жума. Туугандар, баарыңыздарды жумаңыздар менен. Туугандар, мынакей ушул кетип бараткан ой, боз, кунаажын сатылат достор. Назар салып көрүп туруңуздар. Ээсинин номери экранда. Çalıp байланышып доставкаларын ойлонбой чалсаңыздар, доставкаларын уюштуруп берет туугандар. Андан бөлөк 3 баш таза швиц кунаажындар. Кимде ким мал кылам деп жүргөндөр болсо, карап көрүңүздөр. Ээси менен сүйлөшүңүздөр, алган адамдарга буйруп насип кылсын демекчибиз. Мына момундай болгон келишкен кунаажындар сатылат достор. Чүй облусу барып көрүп алам дегендерге. Сокулук районунда турат адреси боюнча. Ээси менен сүйлөшүңүздөр, анда эмесе чогуу көрмөкчүбүз. Видеого лайк басып, биздин каналга катталганды унутпаңыздар туугандар. Ушундай болгон. Мына таза шүйүс кунаажындар сатылат. Бир жаштыктар. Искусственный ослинениядан келген кунаажындар. Бойлору 1.30-тан ашык. Шүйүс кунаажындар таза. Шүйүс менен черный пестро аргын болгон. Бир жаштыктар. Толдору жоон. Кимде ким малдыкка издегендер болсо таза шүйүс. Şunday болгон шүйүстер. Üç кунаажынга мына буттары жоон мына. 3 кунаажынга 580 000 сом сурап атам. Шүйүстерге ичине кеми болот. Tiş buz ele galiba bunlar. Kimdeki maldıka istegenler olsa görgüler. Jetovlaska dostavkalarını uyuşturup berem. Kunajınlar mıktı kunajınlar. Dişlerini aç koyuncu. Ana. Birinci kettir baldı. Torbak diş. Bol. İyi güzel. Bol. Şu birinci tuğut kunajın satılat. 8 ay boz. 7,5 8 ay boz. 4 tiş. 4. tişten çıkarıp atat. Şunlar bolgon sındı kunajın. Buna gelin başlagan. Bu kunajının boyu 1.33-35 30'dan öydü. Çoğun kunajın. Sütlü uydun balazı. Enezi bir 25-30'a şeyin süt verip жүрген. Şunlar sındı bolgon. Birinci tuğut kunajın. Joğun, semiz. Figuraları. Bunun bağısı 190 000 som. Allah to. Soska joğuş karmata soskalarını aldığından celine kullanınca. Gindiktü. Parada azımlıktı kunajında. Anca celine koyalım. Öte joğuş kunajın. Getir. Bazı 190 000 som ki yapalım. Nasıl mı?
dişini aç koy. Tek diş. O, dördüncü siten değil mi çarpı o?